Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kadok kawai fans kami adap kami kardom pacari lah kardom. Ini kini litum arong mirdang. All India radio station along FM transmitter kang kupon ijipu lasi labang so kang pualong militum kami FM transmitter kang pualong ansi pali doni jipu dak All India radio station along radio center along lasi non mang kini litum kami campaign ke barik popular dan martum masih kadang ilitum cetok pen 9. Sini litum lapu me high band dami komlang jo. High jo. FM transmitter kang pualong sini litum non pali doni popular. प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आपने प्रधानमंत्री जी अपने कीमती समय इस उद्घाटन के लिए दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये 2 यूनियन टेरिटरीज और 18 राज्यों के कोने कोने तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक एफएम की कवरेज को बढ़ावा देगा और उन तक सरकार की उपलब्धियों नीतियों को देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ स्थलों धार्मिक स्थानों का कायाकल्प होने के बाद एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जा रहा है। पर्यटन स्थलों पर लोगों की बढ़ती संख्या देश में कल्चरल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रमाण है। आदिवासी बहुत से आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे में दूसरी बात ये है कि जो देशवासी पहले से ही मन की बात से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से Malah jumpa nomor. Lalu itu transmission pun tak malam support, no ini tu kita tak. Kalau announcer dong gitu nih ini kami hendak dah masih MP studio long sih, malam ada sih asai gitu. Main lo. Kalau dia sih jasmine nopo. Kalang, lahir bang kalang. Non kayak mesin lagi milot DJ Pro pulo non bang ke. DJ Pro. Terus ladak bang sih actually announcer dong gitu nih ini lo transmission booth pulo. Kami hendak dah masih malam so ni itu hokta, pak Irui bang nak hokta hal aku MP studio long sih. Announce Lembo masai bang, pelan po bang. Bang lagi, mana? Ini hot. Lagi announcer lagi. Di sini sai Lembo bang. Announcer on duty. Announcer on duty lagi. Kata apa? Ajar make है. Radio mana dia? Apa ndak? Apa sih? Nanti ni na. Yo Nepal people Oh, ini so niya dumati ay dah. away to Klang mon. people chong Recording din lo. No. AC दो वो Tam jino le ko di dakhe hoti. No le. Dak lo. Drama है. Eklen ji ba Chiput है. डाक लो दे Lamkan ba Chiput. Lam jer hir jer ke jai nahi adi man lo dak. So ban sa la mai ko kar lo. Boxer der hala pu room bang ke actually eklen nahi bang la dak jata so le records tam ke recording ya room lo hala dak bang recording room lo di bang ke Dake gare after MP studio pulau dah bang lo.
multi-purpose studio. Multi-purpose studio. Room thế tàn cho. Dalam itu mai thai gitu kita ya. Nong sa cuma cing sekali ini dah dulu. Oh, Dah dulu. samri lagi ni. Acap tahu dulu mana sambil dulu. Nonglah repairing lah. Pame tu lah mana di lah kami tu. Nong dah kita bom tax program executive sir है जो ने सोमवार sir के रिजार्ट को. कोई नहीं खांची के लिए. Control room rồi. Chắc phần đạc gì lên. Control room. Technician komputer. Pakai tas loh. Technician loh. Ini kita ada ini kita mau transfer berapa? Ah, sudah. Guwahati dibikin loh. Kalau pusat transfer lu biar makin. Oh, sini transfer. Sini pula dibikin loh. Single photo. Mana single photo? Yo, gambar itu ini opening FM transmission lah ya. Harus sudah tolong sirkuit commercial item mana ini? Lalu. Lahannya yo gambar itu. Non akimi DJ Pro ke itu kado weda penap dis penap apa penap angin sama na transmission ini program mana dak sistem dak versi apa dan dak itu Nah, ikuti rumah lo idak bangke. dubbing room Dubbing room. kita akan se recording dubbing room aku store mana mesin tu apa ni awal apa Ada bang store. store lo ba main control la main current hai line में दा मरीज बजाय बोलते हैं डायरेक्ट डीसी पे कनेक्शन डालो Dan bang sarah room utang ya. Engineering storeroom. Ada bang accounts and admin section. अरे मीटिंग itu dorong lo Meeting room lo buat ini bang. Stationery storeroom ada bang ya. Ken Bang kitchen room. karena curi sih Karena ya ciho ciput arum tang ya. Lapu mihai ya. Sam dot di AC do mana. Tang hang kuang pasti AC karjulong chalo ini. Habis itu pesan ya. AC karjulong itu. Non bang ini litum dak radio center long kan mai ketam poklo ya. FM transmitter ta mai ku adlo asi nili. Nampak lang lablak nonton video ta mai nili radio center lo video ta nampak lang iklo asi. Ini video made ini vlogs bang ansi nili kan kon iklo